jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Haleluya. Basi enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Yesu atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Haleluya. Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Yesu atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Haleluya. Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Yesu atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Haleluya. Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Yesu atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona